Pavle je najstarije dete u porodici. Njegova kuća uvek je puna. Osim 4-godišnjeg brata i sestre koja još nije prohodala, svakodnevno je tu i Milica, devojčica iz susedstva i najbolja drugarica iz vrtića. Pavle i Milica vole da se igraju zajedno. Dogovaraju se čega će sve da se igraju. Posle vrtića, ako nisu kod Pavla, onda su kod Milice ili su zajedno u parku. Njihove igre su pune fantazije i drame. Uživaju da glume likove iz mašte i sa lakoćom grade odgovarajuće okruženje. Kada se zasite takve igre, prelaze na društvene igre u kojima strogo vode računa da se poštuju pravila. Ne, dobila si. Ne, dobila sam 2. Prave složene građevine, crtaju, znaju da napišu svoje ime, a u slikovnicama prepoznaju slova. I Pavle i Milica vole da pokazuju svoju samostalnost. Kada su zajedno, utrkuju se ko bolje slaže odeću u orman, ko brže može da se obuče za izlazak napolje, ko bolje može da se brine o bebi koja uživa u njihovoj pažnji. Danica je ponosna kad god može da uradi nešto što i njeni stariji ukućani. Postavi sto ili nahrani kućnog ljubimca. Najviše voli da je u društvu starijeg brata. Ali je tvoj dečak. Ali kada je sama, društvo joj prave lutke sa kojima se dugo igra. Uživa da crta. Sada su njeni crteži sve realističniji, puni detalja i boja. Zna osnovne podatke o sebi i jasno izražava svoja interesovanja. Ja se zovem Danica, idem u vrtić Košuta, imam 5 godina i volim da jašem konja. Sa tatom, mamom i bratom priča i čita o konjima. I u vrtiću voli da otkriva tajne živog sveta koji je okružuje. Kada su otkrića ugrađena u zajedničku igru, timski rad i druženje, saznanja se samo nadovezuju, a iskustva zajedničkog istraživanja ostaju nezaboravna. Tokom 6. godine deca s lakoćom uče nove veštine. Vrlo su uporna u savladavanju vožnje biciklom ili rolerima. Sve su spretnija u kolektivnim igrama sa loptom i na poligonima. Vole da provode vreme napolju, u prirodi, sa vršnjacima. Učenje kroz igru je ono što im ispunjava dan.